Belê îşev mêvanekî me hêja bi dengê xweş, dengê zelal ji dilê Serhedê em ê bi hev re weşanekê çêbikin. Gel ku heval amade ve em pêva bidin girêdan. Mihemed heval te bi xêr hatî em bêjin. Dengekî xweş ez ê îşev îro bi we bidim nasîn. Ez bawerim wê hemû heval jî ji hevalê me hez bikin. Dengekî ji hêla Mûşê, dengbêjî, wekî ava Cemê Muradê ku çawa merûcê acizin ve wisa hûn ê lê gudarî bikin. Hevalê çekdar Silavrêz Mihemed hevalê çekdar tu amade vê em dest pê bikin. Niha dema merû qala Mûşê dike dengbêjî di dengbêjiyê de me jî got îro dengbêjekî me yî cuda dengbêjekî bi rastî divê ku hemû hevala jî li ser sosyal medyayê wî temaşa kiribe lê pir bala mikişan ew wî dengê wî xweş ew wî ji dilê xwe dibêje yanî. Dema ku divê di devê wî de ew enstrûman sankî hemû pê hatine bicîkirin. Belê hevalê me hêja gel ku amade be hevalê Mihemed rewşa ez bawerim baş e. Hevalê Mihemed jî ew jî stranbêj e û komek wan heye. Demê pêş me bi hev re bernameyek me çêk kiribû bi rastî ji ber ku derfetê me hindik bûn me wisa bi gelemfireyî me ewk nekir. Ez bawerim di rojê pêş de em ê dîsa werin gel hev li gel hev jî bi rengî çêbikin. Belê hevalê çekdar gel ku tu amade vî were. Belê. Em dîsa hewl bidin bi hevalê çekdar re bidin girêdan. Belê. Heval hate. Heval çekdar. Dembaş Slavres. Dem baş me jî Silavrêz serçava re hatî sera re hatî wekî Davet elnav Gulan. sağ ol. İşev mêvanê me dengekî ji Mûşê, dengekî xweş, dengekî rengekî têr û tije em ê lê gudarî bikin. Berî ku em dest bi weşana xwe bikin em çekdar nas bikin. Çekdar kî ye? Gelek spas. Ez çekdar Karadaş navim çinavavî. û werweha emrên 25 sal ez evdem li İtalya me û xelkê Mûşê ji navçeya Kopê. Belê. Ez çawa bêjim hevalê min hêja dema ku min te li ser sosyal medyayê min temaşa kir min got ev dengekî cuda ye dengekî xweş e divê em wî weynên bi hevalê xwe re wî dengî bidin parvekirin gerem xwedî li vî dengî derê. Di rewşek bi bir rengî da dîsa jî çandê dike hunerê dike ez zanim dana li İtalyayê de jî berî ku em dest weşana bikin em hêdî hêdî bi stranek te em dest pê bikin ew stranek te xweş em sa bêjin. Erê ez ji evdem kesên ku me temaşa dikin hemû ji dil ve silav dikim serçevan û serseran hatine li nav baxê Nêrgîz û Rehan Sosûnê Gulan. Te ji çawa ku guhem înşallah bi hevdûra weşanekî baş û demekî xweş derbas bikin înşallah. Ev stranên ku em ê bînin ser ziman ez hêvî dikim ku tevayî li gor dilê te û li gor dilê hevala bî înşallah. Ez ê temborê telefonê wiha dayînim ji ber ku ez temborê bigirim û stran bînin ser ziman dibe? Belê. Belê gelek spas. Ez bawerim deng tê na? Deng tê ana. Vî naverê da em bi niyetin gerkê masîfî çêbêjî bibaş. Na.
شبادارین و شب خواشرین و ظالم چمانای و رو دلم کردین او حسرت آدم و دل رزیلات بوشن و مر خود گلوگرین جگرین هر دو چاب مورمین و ظالم چمانای دلم کردین او حسرت آدم و دل رزیلات بوشن و مر خود گلوگرین جگرین هر دو چاب مورمین حتی که بکم گازن و ببیشم درد نوا دل خود بل خود شرات بریشم ایسا پیدا سرین مگراندیش بره بیناوی کرگشم و ظالم چمانای شرا بیشم درد نوا دل خود بل خود شرات بریشم ایسا پیدا سرین مگراندیش بره بیناوی کرگشم و ظالم چمانای شرا بیشم و ظالم چمانای من ببینه کلک خدا نلمد و چه بکن بیسا یک لمتینه رگام دوره چاوه موه نابینه آغلو دل مزرا بکلو بچدرو ببرین جلک خدا نے لمد و یک لمتینه رگام دوره چاوه موه نابینه آغلو چمکم دل مزرا بکلو بچدرو ببرین بله بله الی تصاف و دوی نابره دا بوی سترانات امسلا وکی جماموسته آرام دیکرار جمعشاند بله بله خدا برحمه خوشحال انشالله آمین آمین براستی بدل دیتنه ویج مرو چا بدل خود وینه مرو چا بدل خود لجیان دنهره دما که استه دنهرم لگل تاجی ویجم چا ویجم ایرو تو بدل خود لجیان دنهری نه بچاوه خود بدل خود دخوین نه بچاوه خود یعنی او دیتنا بدل تشتکی وصایه یعنی ها دل مرو خاطر مرو هر تشی بدل خود حذف کرد نه بچاوه خود یعنی منیا جیان جی اوش خو یعنی تشتکی جدایه واته کی بوی رنگه واته کی وصا خوشه یعنی چا مرو دویجه دما که جیان واته دارد و به دل واته دارد و به حس کردن واته دارد و یعنی امجد خوزم سترانه خود وصا وی رنگیه و این سر زمان وی رنگیه بگلی خورا
parve bikin. Belê me got saet aynen. xweş divê navberê de hinekî em her mûşê yani ew çûna te wê derê em îro ez zanim me goya tu li İtalyayê dijî te jî wisa got بله em hinekî her mûşê ji mûşê em ê hêja warin Îtalyayê. ولا از Em وها her بيجم gopê. اره از وها بيجم از ده 1995 دا استانبول دایک بوم Belê. از یک جارێک چوم مملکت ev jî ez barim di 2003 da bû dema 8 salî bûm ez malbatê em pêşî çûne Erzurumê ev dem bavê min devrayê welat bû li Fransa bû em hatine çûn Mûşê Tekmanê Belê. bavê dayîka min ew li wê derê jiyan dikirin em çûne wê derê li wir du mev nîv ez bawerim em li wirman em li wê çûn zozana çûn ciyê gelek xweş û gelek ciyan geriyan pey dema mirov tiştekî dixwe paşê divê wele tema wî di binê zimanê me de maye bi rastî tema wan dema jî di jiyana me de maye îro jî tu bêjî werin biçin ez ji dil ve nikarim wê daxwazî bikim ji ber ku dizanim ew gund ne gundê berê ye ew zozan ew xwezayî ew mirovanan ne kesê berê ne tevahî cudatî ketê teknolojî ketê yani nizanim hestên cuda cuda têne dilê min û hişê min fikrê min ser wî daîm tê cuda kirin li Mûşê ez 2 hefte mam ez çûme Mûşê 2 hefte mam havîn bû gelek baş bû ka zaroktî mirov çiqa fam bike ev ji dayîm mal da bûm lê baş bû dîsa jî dikarim bêjim li wir jî li Erzurumê jî me gelek mirovên baş gelek mirovên dilgerm û roken me nas kirin ew ji me re ma dizanî Belê. ew Yani ciyên ku me dîtin ew tiştên me dîtin ew ji me re ma di 2010 da jî ji xwe ez hatime vir ez dikarim bêjim 6-7-8 cara ez hatime Stenbolê piştî ku ez hatime vira cara dewî jî ez ê gereka di sisiya adarê da batam bilêta min jî hebû ma bû rokî teyare qedexe bûn werwiha nebû he nebû. belê Dema min goya çavêjim tedî me got bi dil dîtin dema ku ev stranê te dema ku ez bîzim mîna ku aşiq û îtilekî Kurd ez bibêjim ew çawa qala axê dike qala hevalbendiya axê û însan dike ya duwê da jî ti kes û bûyî rengî nayîne ziman tu jî ji dîtinê pirtir hîskirinê dînî ziman duwî alî da gelek ez wekî ez te pîroz kim duwî alî da ew bi stranê te da jî ew ê tamê em dibînin dibîzin niha jî hêdî dê me goya hem sohbet hem stran du hem bîrhanîn wekî wîşa em weşana xwe bi wî rengî em dibin meşandin hevalê min hêja em bi rastî dema ku yekem ev çavê cînar min ji te gudarî kiribû gelek belê ku derfe teve em ê dîsa cînar ji te gudarî bikin em ê cînara bêjin serçavan serseran Tamam ki. ez dixwazim vê jî bêjim Bilim ki. gelek spas kum seyirde ji bona hes û peyamê te xweş delal rastî ez gelek kêf xweşim em diva navbera da bala xwe dimê di gelek tişta da dibêjim bi rastî lê rastiya jiyanê ye jî zanî ê min herî pirtir ez bala xwe dimê dema ku tişkî rast be dixwazim ji bo wî bêjim lê ez vî car ji dil ve dibêjim bi rastî ez gelek kêf xweşim ji bona peyamên te û ji bona gotinê te hevala vî navberê da gelek peyamên xweşik û gelek şirovên baş girtin ji te stranî ku em tînin ser ziman yê min di navbera 2007 û di navbera 2014-15 da min beytê Tirkî dixwandin Kurdî nebû Evet. tevahî repertuarım beytê Tirkî bû lê dema ku piştî ez bi xwe şiyar bûm min ji siyasetê ji heqîqatê ji ez bêjim dîn ji hemî tiştên hola jiyanê de hene tiştên xwezayî piştî ku mivan hemî tiştan fehm kir ez bi xwe şiyar bûm min got ev kes dema ku ez dibêjim ji Mûşê me û piştî wî dinêre deng baş e û dibêje awaz jî xweş e her tişt temam pirske ji ku derî dema ku ez dibêjim Mûş wî çaxê ez bêjim irçîtikî dest pê dike min got ez hetan ji mirovên wiha re bixebtim ez ê vegerim ser zimanê dayîka xwe bixwînim bi rastî jî gelek kêfxweş bûm piştî ku vegeriyam ji ber ku hevalên wek te peyamên wiha xweşik didin ew ji mirov re dimîne zanî ew dibi sedema pêşveçûn û serkeftina mirov pêşe roja mirov Belê. belê
تگاد باسا موشه کر ام سترانه کی بچنه موشه دبه اره ام کمال بچنه میشه قولی بابا بله اره بله بله اره عبدالله لو عبدالله لتقى شوتي بشوتي لبلنجيات آخر عبدالله لتقى شوتي بشوتي لبلنجيات آخر مديرو دكت يجي قولي بابا دا ورگريات آقیوانت مدیرو در کتیش قولی بابا دا ورگریایت زرگاتا و قوابت دخم ده سر و زریایت کلت به کل بتکه و مالا سلوی ساده که مسته کالو به وارده چای مراده بدست کتی میرا شف دودو کشه از نمینم گلوی رو جبونا تجارو کاربارو شود یا حلبه جگل یا دقاتنا بره میانو برخین عبدال وی عبدال 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 وزنمين بابويل عبدال دي ربن كاشف كيف حاصف له هيسلو أقرب نظم صوي البارم دنگ متينا اه تمام جاب تلفون ورنجي از مدالتكم لي بباكشينه continue أري عبد الله لو عبد الله لتكا شوتي بشوتي وبهزت وغري عبد الله لو مقول لتكا شوتي بشوتي وبهزت آخباره مدی رو دکت یه جقول قولی بابا داته ود بزن آخباره
مدی رو در کدیه جقوله قولی بابا داد دید بزید زرگا طاوی قوی دیخم لیسری و که چوبو که تزید کلیت به کل بیتی که به مالا سلوی ساعتی که مسته کالو بیوارده چیای مرادی به دیسکتی میرا جهدود کجا از نمینم گلوی رو جبونا تجار کاروبار و شغل شوت یا حلبی جگلیان دقتی نبره میانو برخی تزه و عبدالم عبدالم عبدال و نمین بابویل عبدال دی ربکا چکم سیفینو آغی سرو دی سار ربنزین بله اره ساعت خوش واهن تا گلکس بینامه باس درخت هر همی گلکس باس مالاتا و گلکس باس مقاله زمان کوسا به حس کوسا خوش به کارهانی دا خوشتر و دا تگویا مبری چا بیجم اشترا بیجم بیته به ترکی دخن دوره از بله خواهد هات سر زمانه خود مگو که جبوی زمان دایکا خود دوی مرو تشتکی که از بارم تبریار گذا باشتایه دوی ایلتا دیسا تا پیروز کم جبوی ببریارته گلکس باس کن هر همی مالا آبا ده هیلا زمان دا ادخوازم بیجم از ده مهات می ایتالیا از ده حزیرانه یا 2010 دا سات مبر از بارم ده سری مهات کرمه دا بو اولا که موشه هات مالامه من چند رو برید سا جیرا گوت گوشترا گلکس باس به عربی امرو نشتن گوت چما قید ناپیوی گوت چما اجوار عاجزم ام تزه هاتنه کسونن تزه کردین ما تینه دیچن دیتنه گو همه کی بپیوه ام همه کی باخوه مش گو تمام ما دست بگرم همه کی آخوین گو بسکنه گو چی بو گو تشتا هری باشت نه آخوه آخورا سال بوم از دماج باکور هاتم از جناب جواک آده هاتم از درید جناب جواک آده رو دنشتم مستراند گو ام داخوین لیوی هواده ور گو زور میچو گلک زور میچو بگو چما گو ام ترکی باخو گو کردیات باش نگت یا ترکی هیه ام زبرین ترکی ام آخوین گو على ترکیات ایش باش نه گو ام سی گو اوجی فنان عربیه گو ام سی قرآن نه آخوه گو هری باش نه وافر زور میچو از هاتم دو سه شب ایدی خام نداد از هشارم حتی سوی وارد فکرم یاو از کاجا چه بیجم در سوی چا بدمی پشتی دو سه روزان دما کو از وستیم حتی حشمن مگو از حتی خطا گیدکم لهم بری وی کسی گره که از تشتکی و سابقم که او کس روز وره وی خطا خو فام بکه وره بیراوی که او بیجا خوازل من او روز با آوائه که هری پاکش و هری خواشک بگو تابا پیوسته تو کردیا خوش ترکیا خوش پاکش بکی مگو از گره که کردیا خوب پاکش بکم آوی دمه من دست پیکر هیدی و شانن کردی از بیجن تشمشتا تماشا کر استراین دنگ بیجه هری پوتر گودار کر وروها آخافتم پچک چی بو نکارم بیجم پر باشه لی براستی پشتی کو آخافتنم نا کردی پچکی هری باشتر بو ایراد کارم بیجم جیا سرحد هری باشتر آخافتنم باش کردیه که باش داخلی مش جبکو از وی هرم ایج زانم گری اما گلیرم اوان هاو که باش زانم جبو دما منو قلا دنگ بیجی بکه چیجان دنگ بیجی باندور سرته هشتیه فا دری بگیرین دنگ بیج براستی از نکارم ناوی تو دنگ بیج بگیم هاوین هره بایم هره تام پرنسس هم بگه هره سوپر پرنسس اکرن بیجا هره işim hevradı. ببخشنه دنگ بیج براستی جبوی من چه فرق کرد زانی دنگی پر نا جبوی من تشتا کو دده من حستی ویه دما کو ستران خوان سترانی بشوات بن سترانی وی بکار بن کو پیامه کی باش بگینم من از وی دنگ بیج گداری دکم به تایبت جی از دنگ بیج حسین پر گداری دکم جبر کو آوازک وی پر جدا هیه پر بشوات ویجه از کارو می بیجم راسته مثلا مروچه اورنوس بدهان دنگ بیج درکتنه
جوی کانیه جوی آوه اکو دخون واته اک ویویه هه Ya nazdera çava bejim rastî dengbêj tevahî xweş dibêjin dîroka me wan anîn vê rojê ji ber ku bele dîrokekî bênivîse bi awayî deng hatiye û gelê me jî lê xwî derketiye ku ew dengana geçtine hetanî vê rojê bi wan bele dengan wî dîrokê xwî derketine na dibe navberê de hı, dengbêjekî me ciwan men bazî zat em bi xêratina wî jî bikin belê serçavan û serseran hatiye belê serçavan hatiye val dengbêj ji bo min tevahî taybet in lê ez dema ku rûnim ez bêjim ez dixwazim dengbêj guhdarî bikim yani ji her dengbêjekî dikarim bêjim ez stranekî baş pir bi dilê min e ez pê guhdarî dikim em bêjin dengbêj reso an jî dengbêj Şakir Hüseyno an jî Zahiro Seadê Şamê ez bi taybet vana pir guhdarî dikim û dengbêj Hüseyn tevahî guhdarî dikim yani stranên xweş in zanî gelek baş an li ser ziman û behsa dersa dîrokên dikin behsa evînî behsa mêrxwasî an jî siyasî di hemî qadên jiyanê de behsa hemî tişta dikin ji bo wî sedemê boy min pir firq nake dema ku dengbêj e bestir e lê dengbêj jî dengbêjên berê ez wî jî bêjim bele belê bele ji ber ku em dengbêj an jî em hunermendin îro em pir nikarin tiştekî bidin gel wek berê zanin ji ber ku îro herî pirtir em bêjin bandora sosyal medya civakî an jî bandora teknolojî an jî em bêjin derfetên jiyanê ê metropolan yani hemî li ser me piskirêkin zanî rast e wekî ku tu dibêjî pirsgirêkin îro tu dinêrî tu dixwazî dihêla çanda Kurda te xewatekê bikî ku tu hivê xewatê jî bi gel re par vebikî astengî li vir astengî mezin hene ne wekî li dervayê welatê ana ku hevalê me razin stranê bi Kurdî dibêjin stranê dema ku di daweta jî tu dinêrî dema strana dixweynin hinekî ji wê orjînaliya wî dûr dixin dihêla çawa bêjim dihêla dengbêjiya roja heda bîbiya te dûrbûn dûrketinekî heye ya di dengbêjiyê de nika ez dikarim wiha bêjim hinek hevalên me em bêjin dema dengbêjî dixwînin hinekî wan xwe herî pirtir didin ser deng dema ku deng û ez bêjim pir xweştir bin xwe didin ser deng bi wê awayî diqêrin pir zêde dixin qêrîn an jî bi wî sedemê jî gotinê xwe kin dikin li nav hev dixin paşî şaşî çê dikin dibêjin em lêborîn dixwazin ma stran sê car were gotin di sê cara de ji tu nikarî bêjî ez lêborîn dixwazim em bêjî cîkî da kêmasîkî min çêbû ez dikarim bêjim ez lêborîn dixwazim hema ez vê stranê sê civaka de bixwînim ez sê civaka de nikarim bêjim kêmasî min çêbûn yê min ez te re dibêjim ji ber tenduristî zêde derfetê min nebû ji ku çawa ku min got ev sê çar salê çar pênc salê dawî ye ku ez nava repertuara Kurdî de me ê min esil slop dixwînim lê dizanim ku jiyan bê dengbêjî bê dengbêj bê stranên dengbêjî nabe qasî ji destên bê stranên dengbêjî jî tînim ser ziman yani dibînim ku gelek stran kin bûne zanî stranên ew qas dirêj kin bûne bele bele evet saat yani hêviya Almanca min ez bêj bêjim bibexşîne hêviya min îro ji hevalên me tevahî ew e ku em karekî hindik jî bikin pêwîst e em karekî paqij bikin ku ew bimîne ji pêşê roja me re yani karekî xirav em nekin ku ew ji sivê wendane bi tê divê ji bona tiştekî baş pêwîst e tu bi başî pêş ve biçî wekî ku te got dema ku tu strana dibêjî tu nihêrî ku tu ji wateya wî qut divê çawa bêjin em mînak yani ku te got bi tenê xera dikin bi peyvekê lêborîn mixwes û wisa naqede te stranê xera kir te kirasekî nekê lê kir te rabû şûna wateyê wî guhert ez te ra bêjim te hevokê wê şûna wî da guhertin vê çaxê ew stran ew de kilam ji wateya xwe dûr tê xistin ji ew
واتەیە ku dixwaze îro em ew wan di dengbêjê beberê dixwastin ku îro wekî mesaj hiştin ji me re wekî çi bêjim wekî emanet hiştin dema ku tu wê xera bikî li emanetê wan xwedî dernayê li wê ew çi bêjim ew emaneta mezin xıyanetê lê dikî em hinekî wisa jî gerek ew lê nenere. Aynı usta. İro em bêjin hunermendekî me diro ji medya civakî xwe bide alîkî em bêjin salekî biçe tatilekî biçe ciyekî salekî qe stran nevîje dernekeve holê ew hunermend jî klîbê wî jî albüm jî huner jî tevayî ji holê wenda dibe ji ber ku em dizanin ku em vê karê bi tevahî el ser navê xwe jî bêjim em tevahî bi kêmasî tevahî bi piskirêk dibêjin lê îro ro daxwazê min re herî pirtir ez bikaribim wê serrast bikim ku em têda şaşiya xiraviya an jî kêmasiyan nehêlin werweha ew gel bikaribe herdem guhdarî bike. Belê. Yani tiştekî hindik û paqij tê divê bila hindik be bila qedr û qîmetê wî zêde be. Belê. Yani ew e. Belê hevalê çiya hatiye wî jî bixêratina wî jî dikin. Belê serçavan sersera de heval. Ka em di rêze de kilamekî an jî stranekî em li ji te guhdarî bikin. Erê ez vê jî bêjim bibexşîne min telefonê de dema ku Hozan Aydin mamoste rêzdar dema ku ez pêra axivîm ji Virayê Silavrêz min jê pirskir min got mamoste gelo ev dem çi hev berhemên te hene skinî got 5 Belê. got 5 got hindike na min got nizanim mamoste herî baştir zane got na li gor fikrê te got lê li gor fikrê min yani min herî pirtir stran ji te guhdarî kiriye ew qas stranê ku min ji te guhdarî kiriye ew nakeve 5 berhema got na 5 berhem e got ji ber ku ez karekî paqij û hindik dikim pêwîst e wisa be paqij û hindik bimîne pêşe rojê re. Belê. Belê ez stranekî dîsa bînim ser ziman hala ça dibe. Kerem. Bahar hoş bol ya delemem harimande Gülü çiçeği emrim çelli sande Dingim derke şande daste vurande Mani bese ez göneme uyadım oynamen Bahar hoş bol ya delem harim ode Gülü çiçeği emrim çelli sande Dingimde kışında gazse vurande Mane bese canım deşe oyleme oyadı من gelek hesir bara diye bu cana oy 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 Vezde derde mezen adımda devran oyleme dair Lema baver yamen aybe insana oy 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 Mane bese ez güleme oyadı oyleme Ne gelek hesir barancı bana cana ya 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 Vezı derdin mezen atma devrana ya 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 Ne ma baver yalın aybe insana
Mane bese canım deşe o yadı oynamın. Dünya evremen ve parek namine felek zalime bırak yine oy 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 Nagadenem habib kwelo berine oylemene Mar bese canım deşe oyadı oylemen Dünya evcemlere parek namine oy 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 Feleksiz zalime bimerak haine oylemene Nabadinem habib kwelo berine oy 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 Mane bese vestenime ve yadı oylemen oylemen Beli ساعت خوش ساعت خوش از Gelek تن مل spas یاده بله از تن ملیاده Evci straneki baş bela diyarı beş buna teo bu hevalat. سپاس کم حواله من براستی گلک مرو وسا کو دوجه دورا مرو لخو او که هیجا ده او که Gelek spas. Joku ev dema ku mro straneki got ani sar zaman anji straneki gotdari kir. Peyuste piçe ki jiyana xo em bejin jiyana gele xo mrovin xo ev hemmi qedexe astengi tevahi pskirikin ku bandor kirin el ser jiyana mrovan anji jiyana xo. Peyuste muha bifikirin ku wer wiha empati bikin car caran jî ji bo ku bikarbin bigêjin cikî an jî hestekî bigiriş xwe راسته راسته Belê براستی هنکی جی حواله که هاتنه خیراتنه همو حوالات کن از belê ji ویجی xwerat bavê بیجم او هنکی gereksiz çağ bejim kusa be alaqi denvisin em bejin ser vra jmedur bin ve oktur ve bersivê jî layıqî ve nabînim bersivê jî em bidin we Na ne ev ji xwe mirov bersiv bide jî na dema ku em bêjin mirovekî welatparêz be an ji mirovekî xweşiyar be xwenas be wê biskine guhdarî bike ka jî feyzek negir bê zirar dikare derkeve an jî kê masê me ji hebin dikare ku rexnê xwe bigelê hemî tişt bi paqişî bi awayekî xweş bi zimanekî şirîn hêviya me ev e yani wekî ku te ji goyînê tu trabî dibe ku tu dijberê Kurdî vê dibe ku tu dijberê çandê vî dibe ku tu dijberê Kurdistanê vî jî mafekî tehiye tu dikarî wekî neyar dibêjî ez neyarê te melê tu diravê ji hevaltiyê me derê here kivat çi here bibûrîne here canimê yani em nabêjîne îlakî me te negirtiye yani ez bi bersivê nadim kesê wakî bi birastî dema ku razim çira razim yani ew yani dosa işte arzan neyse me wan na na gerek mirov çi bike migot mirov çi bike baş ne baş mirov li xwe dike em bêjin bê rexnê jî nabe bê şîdet jî nabe em devayî hîmê va tişta bûne ku em vî sedemê hatine vê rojê rast wekî ku belê te jî got car meqala ku meqala te bikin em meqala ziman kir ew hînbûna te û ew astûrmanê ku tu bi kar tînî çawa dest pê kir çawa hîn bûyî ez dixwazim ji temelê hemî tişta temelê nivîsê da dest pê bikim dema ku xwişka min û birayê min ez dema ku piçûk bûm ewana diçûn dibistanê wer wiha li min bandor çêdibû min xwast ku ez biçim li Stenbolê bûm û me gelek ciyan serî lê xistin ev dem derfet nedan gotin dibistanê bi raketin hene min jî nexwast ez tevlê wa dibistana bibim wer wiha ez mam li malê min got ka dibistana dijî nabe pêwîst e di vê demê da ez bi xwe hîn bim
Hani hat min Türkiye'deki kitabek da desti wan bu kajmira alfabe gerek ama avayeki rast u pakış bibijin. Ez barim çend roja gotin min alfabe se rojadan tevaya xist aşıku alfabeta Türkiye bu dest بله pekir jberku. Ez kinim go ka evre zawi tamam li ev harfana ve ça bin زبان همیه nivîsandin. از برکر Eğer harfa min bîst ne habibi peşi navê wa wek A, B, C, Ç, D, E. Navê بله wa ezber kir di rok û çi wî ku rok de ezber kir asıl roy de jî bi xwe dixebitim ji bo ku bîrvanekim dubare dikir bi xwe xwe. İja ez kirim got ka em va harfa çawa binivîsin royê sê herf nivîsawî ez hîn bûm li ser بله defterê bi qalemê. Werwiha der roja da nivîsa min a alfabetê temam bû. İja min dest pê kir ez ê peyvên di harf binivîsim. Dura sê herf werwiha me xist peyvên mezin û bû axaftin bû nivîsek baş. Lê piştî wî apê min got ez dixwazim li ser klavya bilgisayarê nîşan te bikim. Ew jî çend roj ji xwe nîşan min da werwiha min dev ji nivîsa ser qalemê berda ji ber ku destîm bû ser kompûterê klavya bilgisayarê. Ev nivîs bûye awayî bû nivîsa min ji wir hat ez hatime vir jî di mal de pir aciz bûm dîsa min xwast ku biçûm dibistanê ez çend cara çûm hatim vira jî tu mafekî baş neda min berî belediyekî din darû diniştim wê derê xirabtir bû derfetek neda werwiha min piyanokî girt malê bi awayê org piyanoyê lê da bi xwe gelek zehmetî kişan ji ber bi rastî gelek rojatê bîra min nikarbû nom bixwara min nikarbû vê bixwara bi şev raj nedizam heta sivê şiyar diskinim dema pirs kirin tu çima qebê halî kînga rabûyî min digot ez hema saetî vê rabûm halkî qet randez dabûm tev ji bo ku ez bi ser bikevim hîn bim şeş meha da ew jî hat ciyekî baş dûra min tembûr girt sê sal berê lê di بله vî naver da dema ku ez tembûrî piyano hîn bûm tu hevalekî civakekî kesek tune bu ji malê jî ji xwe ji malbatê kesekê eleqederê hunerê be tune kesek nizanbûn werwiha hemî li ser pişta min mabûn înternet ji wek îro nebû min بله vê kir li YouTubeê nihêrî ku mamosteyekî Tirk wê eğitima tembûrê dida min wî mîze kir yek carek da wer ez bêjim proja wî di heşê me da rûnişt yek carek min lê nihêrî car dude ji Erabû min daxwaziya tembûrê kir li vira jî em gelek geriyan tune bû me ji Bakur ji Tirkiye hanî hat بله Ewle dîsa bi derfetê xwe ev dem bi awayê qara düzen dikarim bêjim qasî بله ji destim tê lêdim yani tevahî mal da bê dibistan çêbû îro kevxweşim ku ev tişt tevahî bê dibistan bi mücadelekî bi berxwedanekî نه wiha çêbû ev نه ji bo min kevxweşiye. نه از آن تا آسنگی دکشینی جبو و یکی دوی آسنگی ده چا بابا که سرفراز یعنی در کتین یعنی جبوی گلی مجبوری اره ولی هم کارم هم گره بکن یعنی Belê bi rastî gelek zehmet bûn lê îro ew zehmetiya wan tevahî min bersiva wî zehmetî girt tevahî li ser min bû kêfxweşî ez ji wî hestê bi wan hesta dikarim îro stran bêjim an jî dikarim kurdiyekî pir paqij nebe jî kurdiyekî wiha biaxivim ev min ser bilnitiye zanî îro dikarim baş kurdî binivîsim yani nivîsa kurdî em bêjin axaftin be çi be bi wê awayê dikarim nivîsekî baş binivîsim ev ji min re tişta herî baş e ji ber ku nivîsa me em zimanê me tevahî qedexe ye bê divistan بله min vê tiştê çêkiribe ew jî baştir e ez dixwazim wê jî bêjim di mijara ziman da yani di hêla nivîsê da nivîsa kurdî da min gelek alîkar ji mamostayê zimanê kurdî ji Cemal xin zor girt ez me destê wî ji jûra Slavres bi rastî بله gelek alîkar da min ez bêjim ev dem ji dengê wî li gel me heye hevdê deqeyê çiqayê ez bawerim ser telefonê ye بله tevahî ji alfabetê dest pê kiriye hetanî ku peyvên kurdî hetanî peyvên cuda peyvên taybet peyvên girîng hemî tiştan qasî ku ji destê wî hatiye di nava hevdê deqa da bi awayekî paqij û xweş haniye ser ziman ew ji bûna min bû serketinekî mezin. بله امجی سپاسی خو جهوال ماموستا را جیت کرد Belê belê spasdarî her dem jê re مگو مناوره که سترانه بدونه که دیسا
بله از استران دوره شعب دیم بخوینم کرم که آنجی از جناره بخوینم دوران دوره والله شعب حیان تو جیناری نخوینم تبر نادنم صافی جان اره از پیشی جناره بخوینم کرم که اره گلک سپاس کن هر هر ماله آبا آیاتش به وره جنایر وره جنایر وره جنایر وره جنایر مالام جنایر وره جنار وره جنایر مالام جنایر وره جنار وره جنار وره جنایر وره جنایر لو عمري مطير جراح رام قوي شبي ورا لو ليلة القدر مرام جناين خوازل يكي خبر آخر جمرابان يا بقوطة للي بوكرت نزاني بسي حرامي لو مرت تمت مرام جناين مني بقدر شكر يا ربي في شام رمضاني تششك حجال النفس جاني لو جرق نازك ورا جنار ورا جنار ورا جنار ملام جنار ورا جنار 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 ريد ورا جنار لو عمري مدقي جنار جناحنا وقا خالي لتبت جيد بجي لو ميري مهي مالا مجناين جلو دنيا لم تندزان ميري ديك كوت حرامي بيسي لو سرد ديك عمري متيه جرا قربام قمال الدنيا هي شوي ميرا من قمال الدنيا بامر بيد سبس حرامي ميري تبك دبرا ولا تخرب يا شوتي يا ودبكرا يا وسط سي لبرسري لو حسبي قيه ورا جنار ورا جنار ملام جنار ورا جنار ورا جنار 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 وهدي صا جنايت لو حبيب مسيح جنايت
جناهنا وزي سخرا مزدك لوحات مالي مالام جناهر لولو مقوزيد بنيا قولا أغدن إليم لو بحات مالي أمري متين هلا بالا خبدي ميري خلقي دقر التفجواني أغشار دولو لو بوزد سالي أمري متين توی سب که پارم افضل خودی که تیه کاله که هفته 8 سالی اوه کره به باباش اوار حسانی سبه لسه دوشه گده بنه لایفه داده که خیلولا به خود چادناله امره متویه مگو از این رو دار که بخوازوش رب عالمه گونه بجرامی بگه خدا تو بگه دنوا چوا دالخه از گونه ملو مخلاص بکه لوش به حاله وره جنار وره جنار وره جنار مالام جنار ولی مگو گری گنده جنان 9 ساله ما 15 16 و 17 سال برا به ما کره به باب امری من در باز کرد لو رحم مخواه مالا مجنای وره جنار وره جنار وره جنار وره جنار مالا مجنای وره جنار وره جنار وره جنار 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 دیسا جنار وره جنار لی امری مسیح جنار بله ام چه بیجین یا دلت ساخ یا وره جینار وره جینار وره جینار بله مگو جنار و جنار بله براستی جنار سترانه که خوشه از کارم بیجم پشتین بیتا دما کو من دست به هنرا کردی کرد یکمین مستران جنار خوان جبوی بیسته می تایبت من یا هری پترش بوی من یعنی چا بیجم هر کسی که جنار کویه یا ما خاخ یعنی ویجی اره اوجه هیه اره اینو ساعت خوش چه بیجن براستی دما کو دنگت مرو لی گدار که و کوی مرو مرود و هلا او تاما ولات مرود و مرود گرینه جارا مرود و رجال فرات جارا مرود و چا بیجم محقق او ابینا کو هاتی جیاندن لگل ولات و لهر درت و یعنی پرچه کی او که پرچه کی کردستانی ہے دوی دنگی دا مرد کاره بیجه نه چوی ایتالیا به همویانه پرچه کی خود تروی اشتی یعنی دوی آلی دلمات و مرا پرود کی گلک سپاس نا دلی مل کردستانی روح مل وره از دکارم بیجم لاشه کی والا لواندره خورا دیگره اوه بیتری وی روح لوره دل لوره جیان لوره دنگ لوره آواز لورن حس لورن تواهی نها از کارم آج بیجم هنره کی گلک دولمنده و هنره کی دیروکیه اسا گرینگه و اسا جی تایبته لی دناب تایبت منیه ویدا جی تشتا هری پتر تایبت که جی دنگ بیجی دما کمرو دنگ بیجی گوداری بکه براستی قد جی کمرو نه چوبته خو مرو خبین خدا قد جی نه چونه جی دگاره بچه و بگره وره او بچه که یک جار توش مرو را دبه صبر چقا حسرت مرو زیده تر بکه جی یک جار جی دبه صبر او جهیه اینو سا دنگ بیجی همه کردان از کارم بیجم مرو دبه تواهی کردستان تواهی جهان دیگرینه و جاردتینه نه بسالان می ریوبرتی کرد سازین مدوستا بیجم سدان شاگرد هاتن سدان شاگرد ایرو گلک کسی ناودار جیهنه که دوستا سازیه مده بونه هنرمند هاتن واضل از جوان شاگردان یک با مکو ایرو از بیجم پیشوچوی نامن هری زیده تر با لی باور و ایته تو دل دا بوان آستنگی دا دناوا و تنگاسی دا دیسا تحول دایه تخوی هانیه جیه کی از وی بیجم مقابل دناوا اوقات درفت خورتا
Dinava ew ku mamoste bûn li aliyekî ew teknolojî dîsa ku di dilê însan de nîve nayê ciyekî zanî Hı hinekî hı. dema tu ji Xwedê diviya wê çaxê bi te re tê yani hinkî tiştene hinkî Aynı ew usta. kêne ji Aynı bo usta. wê Tiştê aliyê xwezayî ev giringin. Evet. e yani de kimya insan da heye yani dixwaze insan da heye ev tişt دوی Hı علی hı. دا اوی دنگه تا پر بالا مکشان دوی علی دا peki Avrupa jî xewata gitte bu rengê nîne yani wisa bêjim tu Na xewatekî divî bi naber da ez vê jî bêjim erê. Egot ez vê jî dixwazim bêjim yê min pirsgirêka min a tenduristî çawa ku dizanî dîtin û rêveçûyîne pirsgirêka min bi tevahî erê her du ye bi sînorin hem rêveçûyîna min hem ji dîtin bi sînor e. Weroha ji ber vî sedemê ez her dem di mal da me zêde derfetê min tune ku li vir Kurd jî tune. İtalya Kurd jî nemane. Belkî li vî bajarê ku ez lê me li vî bajarê belkî bîst hev mal tune bin. Ew ji tevahî ji hev durin. Ez bêjim mehê carê an jî heftê carê derwa carê tenê dişin an jî li ciyekî rastî hev werin. Ji xwe eva disê me jî ji ber vê nexweşî tu kes kesekî nabîne. em bikaribin em ê qut bikin divê dîsa cem bikevin weşanê dibe Dibe. Dibe ser çavan.